ناوکو مالگاو کوریدا تایباتیشی تخا گنجا اوین کو تیک توکی بکارتینن گلا زیدن اب تایباتیشی ویدئوی چالنج و تحدی و چوزانم ناوینو دو کوانا داخلی بجد تشتید به معنات کن بشک دنجی هیا فراسیجی بجانب کارینای نه حتی تو بیجی دنگ و پیام کردیجی گهاندیه توا جهانی همه مفاجی ورگرتیه جبوی خوش جبوی هنر کردیجی بجاری هم نمونه که جانور بگیریم باشه اگر ها تو بریار ها تدان تیک توک بیت گرتن اوین کوب جانی و باشی بقازانش تیک توکی بکارتینن او دیت بکن نو استودیو دا هنرمند عمار کوفید گلمده گلب خیرات صحتاته خدای خیرات تیک توکی بنویسه تکنه با دام بیجین طیره غریب جارج ام لایویتال ورید بینه عزیزی باش ان شاء الله تیک توک جاره وکه هنرمنده که کرد پشتینگی کانال عربی تو کریه هنرمنده که سر آستا رجالات نوراسی ناسیار بی تیک توکی چل وسیده کریه چه وهین مفاش تیک توکی ورد گرن نکه برنامه تیک توکی هر کسی که شیت باشه کار بینه تو خراب جی نکه ام وکی اسم مثلا بحث خوب کم کو وکی استرامبیج از شیم بریکا تیک توکی از دنگی خوب گهین ما خلقه که وکی هنری کردی از شیم مثلا گهین ما خلقه که اوید مثلا یت جيرانيت ما يتعربوا خلكت بياني و قال كاس هنا از بجم فيداويجي يعني مثلا قال كاس هنا عندك موهبه هنا عندك هنا محتوى باش هابيتن واجي ديجي ابي بخراب كار انجي بجم يا كيما بس از حبس كان يعني كرقابه هابيتن از بجم دي يعني حكومه دي حل كان بمشكله كو هكر شي توصها بنا كرقابه هابيتن شتي خراب جنوميتن مثلا كم مجاره قرب وید بيجن رنگ بریار بیت دام بیت گرتن خلق داخواست باشه این اوین باشی کارتینن هند چوا داخواست کن کونه ایت گرتن چونکه این کاری که باش کن وکه هونه بيجن وكا هكا بیت گرتن يجي او ما احترام هنا برأي حكومتي بس وكي دي هكا بیت گرتن يجي انستغرامي هي سناب شاتي هي شيء مشكله نه بس الفيديو السوشيال ميديا هر كان عندك مثلا مشكله هر جاي كي شد مروف مشكله جيب كاتا وشيء جي مروف تشتكي باشي بجهنة خلقك بس هكا رقابة بيتن تشتوصلنا من ده بتشتت خرابة مثلا يعني شو الرقابة هذا أفكاسي يعني خراب كاربينات بتاجرتن أبي خراب مثلا أبي قصيت مثلا خبرت رش أو مثلا عندك تحديات أبيت نجوان مثلا بكارت إنن هكا رقابة هذا نامين تشكي نوكي مثلا از قالت جرى از خلق السعودية قالت متابعة للسعودية نوكالويري رقابي هي هر كسكي نشيتن تشتكي بكت كي مثلا خبرك قلت بت او تشتكي قسكي نباش كربتن دي رقابه سر هبيتن ودي هتا قانون يعني قانون دي تقرتني جاكت شتو صهبن اف خلتينا بيتن چونكي نبس تيك توك مثلا انستغرامي هي سناب شات فيسبوك حميد جه تبخو مثلا چو بي تو كاتيا جيهان و تيك توكي دو چكي ما بيا جيهان مثلا بلان تدانا بي تو بي و كاركي و صاب كي لايف وكي استرانا بيجي و نو كبلانا تا شويه بكارانينا تيك توكي زان روزانه تا لايف هنا هر دمه كي تافيا تقريبا روزانه بس بخو تيك توك مش مجهبي بس وقتي از بشكي لايفهم بشكي فرق يعني از باحتمال بيت كم كو تشتكي كواليتي باش بتن شويه كي جوان از بجهني مخلكك از بري لايف جيفت كم از خود ترتيبت كم مثلا چه استرانا حاضر كم چه او حاضر كم وراستي بخلال تيك توك يجي يعني قالت تش يبدل بو يعني نوكا از قالت جرى از وقتي اتشم وقتي بجنا من تو كردي ها انت كردي يعني كيف وانتين از قالت جرى عندك كلمات كردي نشوان قدام استرانه كردي بيشكيش كم قالك خلكك هي بجن هذا اللغه ايش قد حلو عارف مثلا استرانه جدا جانا خلك فيري كردي يجي كريا بتكوتي بجنا من مدرس اللغه او خاصنا مدرس بس قالت جرى بجنا من عندك كلمات كردي نشوان ابدا يعني الحاصل قصدهم أوى يوم من أوى جيني من خلكك رسالة محبة وكذا تشتكي باشي وأجي شوان كساس حش عنصريات أنا كم إكجار يعني نكواكي ولي هاتي رسالة محبة ما بين عندك أبيت خليجي عرب حشمت كن أم حشوانات كين يعني هند رسالة محبة هي أفتشتنا مايا يعني متى بيجي عنصريات أنت شت توصى وكدي وكي موجودة هر کسی که شد برنامه تیک توک باشی خرابی جیشت کار بینتن هی باشه هی بو هنری و بو موهبه خو بو استرانگوتنی هی تیک توکی پارتین بس برانبر دار رنگ هنده کسبن بو پرزگری کوشش کم انا زانم که سر تیک توکی مشکله بوده چه بینه نه اتونی کم چه مشکله بو من شخصی نه چه بونه بس وكي موجودة عندك تشت قال جارة مثلا صدفة تشتي توصل
أبي تقريبا بس الحمد لله أسبارة بترشت باش تبينم شكي نبس هنري عندك لايف هنا مثلا ده بحثا دينيت كان مثلا ده بحثا مثلا تشتي رياضي يعني شباب فيرد بن هندا تشتي جلا باشي هي خرابيجي يا كيمة بس ام حسكنا في خرابيجي نامينت يعني باشه هین زیاده تیک توکی پارتینن رنگ نوگه کمپانیا تیک توک جی و بنیاسد انا زانم پیوندیاوت گل تیک توکی آچاوه خلات ورگرتنک و هبیه ناوی ولد رزید یکم بید نوكيا از التيك توكي از دركتم ياسيه امسيك از دركتين باشترين الوطن العربي سر استروجاتنا على راس از ياسيه دركتم وروسيا بتشتكي يعني دلخوشيك وام جهشت ما في مرحله يعني واسهر بردوام يعني نوكا نبس تيك توك نوكا كوري من هنريه بس تيك توك بارابتر يعني خلق بارابتر بكارتين يعني خلال تيك توك امشن مثلا هنريه خو از بشم خلال تيك توك او كم وكيدي حمي بروجرامتين بس تيك توك يعني جاي كهو صاياكو انتشاري ويزور ترى يعني بله بس تتقولتنجي هنرمند امارکو فی شینا پاره ورگرت پاره اصلا خرج کریه جبوی کو دنگ کوالتی که باشه پریکا تیک توکی بگید انا زن بفهم مسئله وقتی که نیچوا گلک جارا مثلا بجن اف کوالتی چه واسه تقریبا 2016 از الهندسه دنگی فیر بوم يعني کو يعني كواليتي كي باش از حس كم كوب جهينه تخلك كي افجي ممارسه يعني مرو تدريب هبتن هرو سترون الاستوديو او بكتن از حس كم كوب شويكي باش يعني جهينه ما خلك كي از بجم لايف من يعني وحيده كو اف دقه او دقه الصوت يعني كواليتي كي باش كو از جهينه ما خلك كي مثلا دريشترين لايف تيك توك تفكر بتشنده اگر والله جاركي از بجم 5 ساعات 5 ساعات سرك استران قوتن يونجي صحبه لا سحبت واستران قوتن جي چند مثلا زيادة ترين كسل سر لايف يبن چند بينا يعني كوب چند مينتن چند كسل سر خطي بينا تماشا يعني جرى جرب جهتن 15000 ما شاء الله يك دم ده 15000 سر خطنا تماشا تتكن هنجاش 15 هنجا 7000 8000 5000 يعني جهتن دمك جهش 10000 مشاهده يعني خلق ريكا كباش جيبو بيوانديات قال هنرمندي ديجي انا ظن بريكا لايفا بيوانديات قال هنرمندي دي تروج على طنا وراسيت عرب تشوتشي نكا برابتر نكا قالك هنرمند هنا خلال تيك توك لايفات كنوكا يعني ولا ها تيك توك قالك است بينا مثلا شو يدخل كيت سعودي مثلا يد سوريا ممثل هنا قالك هنرمند هنا تيك توك لايفات كن بس واكي موجودة يعني تيك توك اوكو بروجرامك هر برنامج مثلا سناب بيتن آن انستغرام بيتن بس مرو بزانت کو دی چاب کارینتن اگه تو باشی کار بینی او تا فایده کر کو خلک کش تفیر بتن کو تشتكي باشي يعني با مستوى زماني كردي جوي عرب ما مستوى تقولتنجي كتشين عربي سعودي سراتا بشرط شوينه تشتكي وصروست هي هبيان سحبتها انا شو صنع بس يعني بسحبتها تشت بس اشتت خوش حنك يعني بله چکش تیک توکی دیر که بینین گله شنده ماسترن پروژه و پلان چطوره که دانه استران تو نه دیاری نافگورا پانا استرانا کردی نه بله من استرانت هین ان شاء الله يفتر ان شاء الله پیش کم مسافری هی بو دبی ان شاء الله ما رجا استرانه کی هی ان شاء الله دی تواو کین ویری ان شاء الله کردی یا عربی یک هی کردی و عربیش سر است رجالات ناوراز جی تتا گوتن پلانه که تایبت و یا هی بلي از دعوة كلمة للسعودية وأز بجدار بم أوبريت طبعا لويري جي خستران وقت يعني اختيارات كان رقابي هي ومثلا كلمات شبتن أو يعني إن شاء الله يفتر هكا تشتوصا مثلا هكا توابو أم دي باشي بيشيش كان كو أوبريت الكيريا و أفشافت الله في تيك توكي هي أفشافة ممكنة سترانك از باید کم وید بیت گوتن ویری لایو ولی ورنگا دنگل دفته خوشتر بیت حاضریت زیادتر کی بس از بایر ناکم از بهلم تو بچی بیستران چی بو ما بیج مگرتی لایو تیک توک يعني نظام بله تشتك مش بيجين ام سيرفير ريك نكفتي بس از استرانا خو بيجم مقطع اول تمام تنظاني ابناتا چینای سرمن تنزانی پشتی تچن خمکتی
دل من عشقات دورت خما بری من عشق و شبانما جوبت من وی دنگ هر الدنيا وی هر بجی خوشحال بم امش غریت ابو گنجاو سر کارانینا تیک توکی بگشتی تو رنجوا کی بکرد بله يعني نصيحته تبوانا أحس كم يعني هر كسا كيف تيك توك بكار بينتن كو فايدة بجهني دخلك كي نخرابي شكي عمرت بتشيك متابعة كان يت مثلا مظنيت أو يعني قالك هنا مثلا وقت متابعة كسا كان تقليدت كان أو مثلا فيرد بن أحس كانت تشتت خرابي نامين وإن شاء الله حكمات جديدة حلكات في مشكلة رقابة كرهابي تشتت وصهابي شكي بري أز بما فيرجي أف بيوم بمجهش تمن كو حكمت دي حل كانت في مشكلة خرابي تيك توك كده ان شاء الله نامينه تحس كم هر کسی که کار بینید باشی کار بینید کل تشتکی باشی بگینی داخل کی تو کارتینی و پیامات یعنی بکورتی از بجمته تجي استعمال كيف ساعات من يسر تيك توك فيديو بله والله بله والله تجي فيلم قال جرى يعني مروف هاشخونين هم تدي چند ساعت شو مارکو فی هنرمند ام بجین تیک توکر چون که خلاص جوار گرفتی از گله خوشحال بی خوشحال باشم گله خیر هر بجی سر سر